bobo Ghana so fine ho. I can't bobo. Elizabeth. What Hagana? I can't bobo. I'm with you as a bobo. Yeah, I'm on Pedicu for Boko, 1 year boko. Mahama Subako, near boko. Bamia boko, near boko. Nana boko, near boko. MP boko, Minister boko, Lawyer boko, Judge boko. I can't near. Private Judge boko. Hey, Nade. I got you. I can't go. Queen Elizabeth, you. And you want it. Mana. Ha. A way many good swan are the yeah. Na. Aya yi kase o ma mu nyina wiase nya yie o mu se o mfiri Ghana na so kai Ghana e bobo no ana kan se Kwaku ike fo mo saka no Kwaku aye no Ghana ntimi nko baba street awu Ghana ya baba street we star ampa Yediem yesu asia yie se hwini wodi anke beko Ghana ntimi nko ese bibia besi ye star ba ko so awu tino abesia president omunya wu pe omu da ko etino bi se Ghana de ye mpanifo nyina be gyan na baba president ape Ghana adai Ghana baba president Ghana mpanifo be twan ya yie ye kwa bo kire yie akoko Elizabeth yie da omu nko Ghana baba president de she ai minia eti o pa chese mpanifo beko abrochire yi Messi ye kwala ndia ye e ka ye bo Elizabeth ye die nipa dua tim ko bi ye botom scan ye den o ndie sendie ye taxi ye ntino ai kwen wa wuntam do ka wo twen e man ka 2024 na ga wo aga ba se banka ye ise ye wa hu kirem e ka bo be se obi azu di mfa ni pire nko dabi e be ni pardon former president yire bako pomina former president John Kunku for na yire abako jeje na yire bako rest in peace nemu na yire re abako bamia yire bako ono to bako MP bako minister bako France minister bako ai ekani yawu akabo Elizabeth what the cabo what the cabo we you can see baba straight what the cabra Ghana